Pamiarsa sangkaning pengrau sasih kaon ring gala ungkuran, mewesana ring malnyane pengharga basa ring Kabupaten Buleleng. Harga pedas rawit ring pasaran Rauhi Mangkin sampun munggah ring harga telung benang tali rupiah. Penincapan harga inucap wantah memargi ring sawetara pasar ring Kabupaten Buleleng. Silih tunggil pedagang ring pasar anyar Singaraja Desa Putu Widiartini Maosang. Penincapan harga basa inucap sampun margi dawag kalih raina ungkuran manut dane. Penincapan harga pedas sangkaning pengerau sasih kawan sekadi mangkin. Sasih kawan saneng lantur ngawinang produksi pedas ngedikang santukang pasokan ke pasar mawates harganyane talar ngamet alang. Widiartini ngodarang penincapan pini agang memargi ring harga pedas rawit miwah pedas agang saneng ngawinang adalan pedas tedun. Harga basa katanyane sampun nincap dawag kalih raina ungkuran. Inggian harga pedas rawit saking 5 tali Rauhi Mangkin telung benang tali rupiah. Raris pedas agang sedurungnyane 3 dasa tali nincap dados 4 dasa 4 tali rupiah. Raris ring harga bawang sedurung plekutus tali dados selai tali rupiah. Asapunika taler Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Buleleng Dewo Made Sudiarto Matutang. Yening wenten penincapan harga ring pedas rawit miwah pedas agang manut dane puniki memargi sangkaning akedik nyane kawontenan pasokan santukan selami puniki akehan pedagang ring Buleleng wantah ngandelang pasokan sane rauh saking Duro Bali. Komang Yuda Nguningayang.